Na 41. sajmu, Jadranskom sajmu, smo se predstavili prvenstveno sa novim proizvodima koji su iz sezone 2017. u skladu sa zahtjevima tržišta. Inače smo predstavili naše proizvode koji su tradicionalno već 10 godina prisutni na tržište i kvalitetom su zadovoljili potrebe i samo ih širimo u odnosu na potrebe hotelijera i ugostitelja, kao i maloprodaje. Odlično, znači upravo kvalitet proizvoda, sastav, konstrukcije i plastike izuzetno znači za ovo podneblje, znači gdje je i vlaga i more i to izuzetno znači reakcije kupaca i zadovoljstvo nevjerojatno.